Salam درود گلیں راج مرچی نوکترین بنگا پیینیمگا راج دلگوشا گورکنا گوچونا ای گپا منجنگایا مزاحم ورگایا ومائی گوشتا کہ بینم یکے بیلفا بلوچ راجی جدجود لیلام کتا یکے مرچیا کودس سے ایجنٹا نوکترین آلانی ردا جنیوا یا کنویشنا وحدے کے موسم داوڑ کے موسم داوڑا ازائمہ گو بہر زیرگ آیا گو نندگ چشکے بینم آئین گوشی کے کسی کے پارلیمانی سیاست کا آ بلوچ راجی جد جود دیما مسترین اڑان دیں تو مسترین دشمنیں چونکہ بینم گوشی یک آئین گوشی ڈاکٹر مالک بی اختر مینگل بی ایک کل یعنی زمین بیپاریاں ایک کل راج گداراں کے پارلیمانی سیاستہ بہرمندہ وحدے کے موسن داوڑ پاکستانی پارلیمنٹ یک رکنی ڈاکٹر نسیم گوائیا نشتا گوائیا مراگش کتا بینم آئین ردا ڈاکٹر نسیم رکنیتا چا پارکیں آئین آیا چا درکاں صدریہ چا رکنیتا درکاں بلے منی نزا بینم تو کا چوشی نیشنلسٹ یکے چوشی جست کنوکیں شہدکار نیستیں کہ آیا گنجائش بھی من نزا کل حلوہ وارا اگاں ہستیں گوڑا یہ چیز ثابت کہاں کہ ڈاکٹر نسیم بنیادی رکنیت و خلاص ہیں نی بینم ورکر چی کنا و دومنیم گا یک مزنی سکی مزنی تو بوشے ٹپائی سرپراز بکٹیے یک پاکستانی انٹیلیجنس سے ہمیں پروپگنڈا سرا ڈاکٹر نسیم و بینما جتا ترا چیز ضرورتیں استاد کمبر ایک مسلح جد جودی سروکیں تو ڈاکٹر مہرنگ اقصا و استاد کمبر اقصا یک جاگے کنے تو چیا علی ایدر فت گپورے و ڈاکٹر مہرنگ اقصا یک جاگے نکنے تو یہ ظاہر کنگ لوٹے کہ انچو سرپراز بکٹی گوشی کے ڈاکٹر مہرنگ بیلے مردمیں پلا مردمیں بوتام جا ہمیں بہمت تے بینم اشترا ٹپائے جنگائے یہ کار کل راج دشمنی کارا یہ کار کل کود سے پالیسیاں شنسرما پیسرا گپ کتا بلے مرچی یہ کل راج دیما پیدا گا بعدیں راج سما بکا بیماری وست باتے بلوچ باتے زندگ میں گندگ میں رب میں آرے تامرا شنگو تالان کنے